Pel, kau nyapa nggak ada begini? Belum dapat jodoh. Hah? Belum. Nyaman begini Pelai. Nah kayak aku nih begini, nyaman lagi. Penyarikan kayak itu. Mana ada bini ku penyarikan? Mau nulun masa bujang kayak pian kada mambil bini kayak itu penyarikan kayak itu kayak. Hah? Iya lah. Lakian tuh kada kawa disarik-sariki kayak itu. Ya aku kada takut dan bini ku itu. Bini ku tuh nah. Hah? Oke. Ya Pak. Kau di mana? Ini nah tumpil nganu itu nih anak membawai apa gotong royong. Iya, gotong royong kita tadi leh. Nggih, nenek gotong royong. Hah, gotong royong dia tumpel. Sudah kah nyapu lantai tadi? Hah? Nyapu lantai sudah kah? Nyapu lantai. Lakian nyapu lantai. Dia pian tadi bapak wani. Aku wani pelai. Aku anu nih anak gotong royong nah. Disapu dahulu lantai itu hanya tulak. Kadi aku nyapa bang lagi. Hah? Sarika. Kayak ulun permisi. Iba. Dong pelai. Nenek sarik. Pel, aku kayak apa Pel? Hah? Pian wani aja pian tadi. Pel, mana ada tumpil ini? Hah? Pel. Nah. Lah kasih gawe.